Kini kedai kejaka di Tiar Khwai, Hapoh, Netherlands. You've seen it by yourself. Kini bakwai ki dok kha he kini don nu hok ne kini kidai ki dok kha kai ki khwai ta na kini dan kam chung ba dan bun ja ki dok kha Wel bezorgen, ja. Bedrijf wordt gebruikt op deze manier. Er zijn de persoonsgegevens van tienduizenden werknemers gestolen. Compleet met namen, adressen, en de variant van de burgerservice. Kisah tak begini yang ni Khwai dekin kini kini ugi dok kha ba he ini dan ini kenai ri yang ni ben kidon kiti dok kha ki babam dan ki dok kha ki babam sim ki babam kenai kidon bun cha jang tu gi gitu wow. Kita lagi ni spider, scorpion dan boncay tu. Kini kita ke Dukan di Tiar Khwai. Nama dah Khwai dah kini dan kam tiga jengbam tang dah kini bagi Khwai. Kila bat kila ngat dok hai. Itu boncay. Fishing nets. Hindi tangan ni Dukan kadang susu Dukan kabakam he ikan ni. Apa? Ja, die begint nou een pop-up met PvdA. Dat is wel anders. Ja. Hier bent het kerkbelang. Oh, dit zijn ze. Oh ja. Oh ja. Oh, oké. Ini di alam. Deze nodig. Ini di bakwai lada dan Tiar Khwai laiteli ki fishing rod. What is this, Rolf? Yeah, this is what we need for fishing. Oh, okay. It's a lot of things here. I'm really confused. It's nice, by the way. Itu kejeng bambi gini. Gini. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. De go-go-go deals zijn er ook voor ondernemers. Nu superscherpe deals voor superscherpe prijzen. Hukum kini kiwi ngidon kibaim tambah kidawan kini gidok harut dek balik keren peran kibam lut dah saya kuasa bam dan isu pada ini beda juga alam kini teh ada kirat barasan tuh kitchen bahan I'm sit ready for fish. Wow, lumpy nuts. Tuh. Itu kibang apel EF mineru. Jembam, idok ha. Ini ikan lokum kisok toy. Kibasau. Kibasau susu. Ini kineru. Dan kacang-kacang ke flavor. Entah idok ha. Gitu ya. Gitu.
Hoppatee. Nuts, lemon dates. Valt mij op je bent. Itu juga yang. Hallo. Oh ja? Ja, ik dacht niet dat je zo'n werk Looks good. Echt een beetje zoals het op de fly. Ja, het is alleen Entah yang pen EP kemudian kini kino Europe ki peran kami ki Tiar hakaba ki Khwai. Kini kita kita jengbam ki ban blok dan ni bat kering kita ki dokha ndai ya kita pada ki badan Khwai ki dan kajong ki jengbam. There's one more like this. Okay. And this one is the same thing. Yeah, you can combine all three actually together. Lang bar lai jat kini itu we are like niru de lang. This is flavor. This look like soy sauce or something. Kene ka sauce kadon penjat ka bas madok ha bas macam prong bat kupta ter. Kene ka sauce akle lama kita kijing bam ki bangla pun ish khamat. Ini pada ide plastik hakba kita kijing bam la pun ish khamat sau jat dalam khle bak sauce. Kita pada ide plastik nda klap pai ho pada kita kijing bam bakanik plastik kila hi ko. This is the bait. They will bite this with the hook. This you connect with the hook like this. This is also bait. The fish will bite this. He will swallow this ball together with the hook. With the hook, because this fish he thinks this is food, and so the fish will swallow it together with the hook, and then the fish will realize that it's not eatable, and will try to spit it out, but it will be too late because the hook will be already stuck in fish mouth. This one is for the more aggressive fish. To catch aggressive fish. Yes, so this fish will swim like this, and the aggressive fish will come like catch it like this. One more. This is for the bigger one. Careful for the hook. Iki dah kini iki dok ha kita jadi dok ha Khwai. Tanah kini pet tiba ia telau. Kum nu kan ada nu ngat dok ha pada. Diminta pen ini. Orang ini gun zat bah Tiar Khwai sebagai pelengkap seni. Baik begini ni. We put bait there, bait. Laban tep hang ni Hapoh plastik. Makin ni kam kia mah. Kia ini deh. These are the fishing hooks. Is it? This is heavy things to throw. This is the hook. Fishing hooks. This is fishing hook. This will also have the ball. It's different, huh? With the ball. What is this? Huh? This is also same. This is also bait. First time I saw all these things. Like, because I've seen my place is different. You know, we don't use all this stuff. This is new method for fishing. I think it is a method here in Europe because they simply use the fish hooks and then with some biscuit like before I do also kadai kasi balik ko mga inamar hayeng jong iru ki mama ki balik Khwai te ngam ju I bakin kindan kini long ba kum to hi filate pitang kitugi fish hooks bat ki ata bat ki shana ni ki so ini de fish hooks. So the whole set is here. It's nice fish hooks, right? What is this then? What is this? This is all to make this hook like this. It's all not different, but just parts. Okay.
Like this is already made. Ini ide alam iba peniba kidok kila sedang dat ngani kila dat telapa triang sejerang kamu pihak berano Khwai sejerang. Ini sebuah tangkat ni.